Conclude like Matthew chapter 22, Matthew 22. Hallelujah. Kaito kaham. Matthew. Who until help kayo? So for next for the yes, verse 1 is the word. Jisu bororok no hai no hai rong thoma bai sakwa. Kai to ni ha engkha oma hai se. Bugra khorok sa basala no kai na hunai panda khlaiya. Bo bini seleng rok no kobok jak nai rok no sawi na ba rohor kha. Ta mokhe borok Faina Nalia. Aboni bagay bote seleng rok no hai hunai pop kachare rohor kha. Kobok jak nai rok no hai hunai sawi di. Ani panda tabuk diar engkha. Musuk selarok bai dega ufung rok no rathar kha. Debak engbai kha. Kaile pandawa phai bai sidi. Yang le kaile pandawa kobok jak nai rok khunju se kan liya geja. Borok sak sak ni samung no samung go thang bai kha. Khorok sakhe bini kheto te khorok sakhe bini phal no go. Baksake aseleng rok no romkha. Hake buwi bathar baikha. Hake bugra belai joli jagoi bini seleng rok no rohorkha. A bathar nai rok no aseleng sek rak rok batharui kha. Borok ni taun bo soksa woi relaikha. Hake bugra bini seleng rok no ringgoi hai hini sakha. Ani kaile pandani pandatiar baikha. Tamokhe ang kobok ma bororok oro faina chugya tabu norok lama kotoro thandi hake borok nukma singono sinno kobokdi hake seleng rok lama thangai kaham hamya joto borok nukma sing humui tubukha hake kaile pandani nokni borok kuplung ungkha bugra kaile pandawo fainai rok no naina thangkha Hake kaile pandani ri kanai phaya khorok sano nukha takho kaile pandani ri kanyawi bahai khenu oro phailang de hone bugra bonus sangkha hake a borok thaisa phano punglia afro bugra seleng rokno hai hni sakha o borok no yakun yak khawoi fataro monak mawo khiklai rodi aro bo wahului makabano Jisu hai hni sawoi pok mathakha kobok jak nai le kebang ma tamokhe chong jak nai se kisa. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Tamsa verse 2 sung kuilan pori kya bahinogo the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a king who prepared a great wedding feast for his son. Hallelujah. Thấy cho này hả? Xin lỗi đại sinh tầng lên vừa nào. Hallelujah. Tapi malam mana ni đại sinh lại yo. Hay có nó amo sampai sini kan ke serap seni bagi. No dalam pasta sudah tangi mana ni aji layo khati layo. Hay có apa sengai ni kan ke serap seni bagi. Biar jodoh ni nasi mak. Aku kait tu, awon ni bagi ni baru orang ready flight tu mesti Kristus tu baru nasi kan. Lalu apa itu ni salva itu? Haleluya. Apa itu ni salva yang lain? Amo koroksa raja bin Buslano kaimani yang lain. Amen. Praise the Lord. Jengse kaisa budget mana nasi layu na. Ang para ni borok siun kau beri sini. Namun tasya bari thangan ke muiro kursu yang lain sih. Koroksa raja ni tu pun biar kerib lana. Bini joto area no botam klaiman. Invite kelai di mana? Haleluya. Apa ni bagi orang datang kelai ya? Bini besar ni kelai pandang ni bagi. Haleluya. Jauh tu invitation dohor ka. Kia pan karza kelia. Haleluya. Kai do kaham. Bini kai rok ma. Hamzak ma. Bai flya. Hari ang por koi nai. Kau boleh por di verse tu no. Verse 2. Kai to ni ha engkha omo hai se. Bugra khorok sa busala no kai na nei panda khlai kha.
Bobini seleng rokno kobok jaknai rokno sawina bagai rohorkha tamoke borok faina naiya aboni bagai botei seleng rokno hai tamsa koroksa raja bini busla nikaile pandane bagai jotono invitation rohorkha kobokha. Hallelujah. Praise the Lord. When the banquet was ready, he sent his servant to notify those who were invited. Hallelujah. But they all refused to come. Invitation to Zotono Manza, the Taukali Panaja to reading Kaba, come like a purdy, our last passing purda, a 15 purdy, verse 3 purdy. Bobini seleng rokno kobok jaknai rokno sawina bagai rohorkha tamoke borok faina naiya. Invitation Manza, Hyperotamo, faina naiya. Akale Panda Zorauke, borok faina naiya. I can borrow Azagawa. Hallelujah. Praise the Lord. Next purdy, verse 4 purdy. Aboni bagai botei seleng rokno hai hnei kok kecari rohorkha. Kobok jaknai rokno hai hnei sawidi ani panda tabuk tiar ungkha. Musuk selarok bai dega kufung rokno ratharkha. Bebak ungbaikha kaile pandao phaibai sidi. Puilani ringman kita mau puilagi invitation to zakah. Zotor man baikya. Next kita mau reading ka. Hasidi. Okay. Mane oje invitation man ro hai hai remind haijak pi kata. Okay. Next third number kita muka samung reading ka. Memang ratar jawa kya mamu kumunun ka taru phaibe sidi. Okay. Afuta muka Yang lekai lei pandawo kobok jaknai rok kunjuse kan liya geza. Borok sak ni samunggo thanbaikha. Okay, betul ni. Hallelujah. Egg number category borok sabo invitation mana? Awal borotamo invitation mana orang hai notice rosak pika man borok reminder ta muito klai hai muito klai piuka. Egg number 4 tamka borok reject layo. 2 number jepro muito klai za apro tamo apro borok refuse klai piru samunan jagya. Last kita mo hai no hai a borong no tam klajak fika tahu le hasidi hai direct sa apa hasidi. Okay, apro hai no tamo okay, apro sangan jagya. Hallelujah. Praise the Lord. Ya fangni simin nai ada mistake khai mani pore apro kai to borong khai do Abel ni offering kai to receive khai adiba khai ke bla Jeffro soy ke tongo soy kai to musung jak mo a invitation boro kai to hamza go ni je saiman mani abono boro accept la Jeffro kai to phai piro kai to receive khai na piro Hallelujah. Ada mistake khai ti khai ra za kha a jagan pai thai ya kai to hai khai ro piu ka lama khai ro piu ka abon bagai abel offering kai to receive khai yo Hallelujah. Nai ne mere tamong ka aboni pore amusiki sidra ka boro ro jotono a invitation belu relia a kobok zakmano belu relia Hallelujah. Amagi no ani jaro thani sintam nugui hai kes grikya qualified borke bus grikya okay khoroksa susukun mote khobja ka sabo noa okay abo hangena sing nugui fayo okay line by line chen tamnai mare ke adan similarly phageng ke invitation manai khoroksa ya jotono Hallelujah. A invitation man ya bro kai to remind khai le piru muito khai le piru apro borok tam khai reject refuse khai okay ya bro tam kha Jisu Christo phai thei saklai sungsok sekak sugir kha mane border ton le ata puila te invite simisiro ya bro tam muito khai le pika ya bro tam direct kai le panda Jisu thei kya sungsok sekak zakha Jisu thei kya bahan sekak zama hai mi ham razak suka okay Jisu thimani bai gethani thani ba samani bai motham jak musini ka okay Hallelujah. Praise the Lord. Sengnogo adam ni simi law raza sak zara kai to jotono la hamza kung pagi to jefru law raza piu ka seng sai mano abo hai mui to klai pe mani kai to us okay bin bor na hamza sai abo noro ko no tathan ya la amma ke kai to samung klai mang to last ni abo
belai kyo tong tong sa ba hedo bana bahagi invitation de verse 4 por ifidi Aboni bagui boti seleng rokno hai hinai pok kecari rohorka. Kobok zarnai rokno hai hinai sagi. Ani panda tabuk tiar engka. Okay. Musuk tam ni sa panda tabu tiar engka. tam jaka Musuk selarok bai dega kufung rokno rakharka. Bebag unbai kha. Kailai panda wa phai bai sibi. Okay. Tabu sudah invitation dia. Tabu ke samu ready. Dining was ready. Mamu kumun. Pasti tahu paisa pasti. Haleluya. Ini borok-borok buzi mah yang itu. Yesus Kristus mana apa sih dah? Kamu kelai azizat naik apa ke borok bang sugi itu mah. Haleluya. Ompor ready se hap kemarin no sesasi di. Haleluya. Ya bila asuk kemarin ini bagi saya murus ready. Orang pura mamu kumun. Orang tekun azizat naik kere. Apa ni bagi ni senu go. Ya kalau seperti John chapter 1. John verse 17 Kaitor musini yaktui kerong lukha. Pia bak kairok ma bai kubui sok pai kha. Yesus Kristus ni yaktui. Amen. Haleluya. Dari Moses ni bising ni tam sok pai kya, law sok pai kya. But Yesus Kristus ni bising tu je sok pai mani. Mana pura complete. Okay, English macam saya pun dah. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Kalau boleh kairok ma, kubui. Au biang di sok pai kya, Yesus Kristus di sok pai. Haleluya. Praise the Lord. Mana tam Yesus Kristus tu ready. Kairok mana tam barat ekun tu boundary kere, tarik kebagai jamani. Agar seleng ma kumat ekam pun kere. Haleluya. Praise the Lord. Kain belara. Neng siapa orang seorang kairok nanti bini pun kan nasi kya. Direct ni kebagai ni payu. Yes or no? Bini pen suzak dah, bokor sembuk lajak dah, nengah orang tanya sih ya, akhir mau tam khobza, berapa mau khobza ni? So, je Moses ni basically limited tam sok pai law sok pai yo, law tam kelai ke baru rokno, neng sum sok kenang sini punuka, anda lah, law raja ya, ke sum sok se sijak ya, tabuk tamung no, baru pothar kan ke saya, apa tangi sijak tabuk sensaiman ke law sijak kamu, baru pothar mana tamu, kamu nama ke sijak kering kela. Apa legal sebelah ang musungka besar kip apa kya? Okay. Sahabat ni bagi no, semua ko ken je pro bukai no besar ka, kai ter bono punishment hisabe besar pilih ya. Tangla pro law kerikyo. Apa mistake no, hai pa no kai ter bono, dia musuh protection do ya kare rahasiu. Bono je besar nai, ang bono besar nai. Bono je kebeng nai, ang bono kebeng nai. Hai mabel ken no je pro no ada tiklai rohoro. Okay. Bro promise kai je rohoro. Bono je ya nai, banglo itu saknai. Bono je besar nai, ang mai bos seberang saknai. Kai tu sahwa ke declare kai, ken no ya kare rohoro. Kaya ken ni mana jam tong mani, tabung ni jarau nggak ke, bono besar ke. Sumso ni mana jam timung, timung mana tong mani, but bo timung no mana dia. Bono tiba se grace ruai, protection ruai, kai je declare rahasiu. Mane bupru sumso action no sobe hingkang ke, jepru law rozago. Am bagai Moses ni pro simina tamka borok saya klake no mat kinya ni nangka sam sayang ni nangka. Haleluya. So oza rawang kaga seng mo busina bagai sengar thangla yudo. Pia ba serai ko kata mo ek number invitation tamo ek number invitation jot no ya farzaka. Dui number kata mo a invitation mana ro ka haina hai mui ko khare piu ka. Haleluya. Kai jo kaham. Sadian kai jo belai ka. Mana belai hamzago. Praise the Lord. Ek number tamo jot invitation man bai kya. Sorry jot invitation man bai. Dui number tamo a invitation mana ro mui jo khare piu ka. Tin number kata mo tabuk chamung ru ready ka ba. A invitation mana ro no am mui jo khare ro jang ro no haina hai sahar ja piu ka ta monai hai ba si tabuk le sa pai ba si. Haleluya. Tabuk azora won sentong tabuk. Bozora wo sam ready. Neng dining asu pai di sesasi. Tani hin male ni som le bagi neng wana na liya. Jisu society pai. Haleluya. Ni mung sasuk sai ne bagi neng te kiri na liya. Jisu Kristus ro zui pai kya. Himung ni bagi te mung sasuk au sungsani bial aku ro no te wana na liya. Bai neng Jisu Kristus ro zui pai kya. Neng wana mana neng azra mu sungzak piru. Haleluya.
obviously no kongo problem ba jeng kong ma no borok mun su sa be but abu reality liya sung cinema no na le ba no abu cinema sok la nya di ba yes or no abu sung serious na la se zara serious na na ka mo mukri ba kong ri ba hai ja ya sara serious lang na le ba sa abu no serious na wa ai boy ba san ka wi to reason ka ta babu no real no se real ang jawi to kha Oseng saro je punishment no kongo walai suglai ba kabang aku sugya ba ni engyang ni tongwa rok no nang abon serious ta nadi omo kaisa real hai sia bo omo pai khane ja ai ba na mobile reel na je ba na aslo short 2 second no pai khango taute short ngi tong na video age 30 minute 40 minute tawa asa patient kare borok ni reel 30 second 10 second okay Samun ibagi na nang os sengsara saiman di kaise real kaise. Amo heke pai thang pai nai. Real ke bo jagawo Jesus Christ ase. Amen. Bor bujika. Nang serious da ka real ta mongai. Oron mukti be kumtu be nang best song itong nai. Nang je pro bono skip khai ready mini life enjoy ning khai man. Hallelujah. Ai jo ka ha. Pordi. Verse 5 porila. Yang le kai le pandawo ko bang jam nai ro khunju se kan liya gaza. Matthew chapter 22 verse 5 do. Pordi. Borok sak sak ni sang got tham bai kha. Khorok sakhe bini kheto, te khorok sakhe bini phal no go. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi kheto jeng joto non khlai mani no na. Joto ya par kalang pun kheto khlayo, business khlayo, chakri khlayo. Sengtar thanglai office duty thanglo kheto khlai kheto thanglo business khlai business thang. Hallelujah. Phia ba all jaga condition tamo. Hake bohai situation. Invitation man ka sa phai di nei. Abo se borong ka ke as free of cost man mano se reject khlai bini samungo bini business so hake ba bini kabang ma aze simsani azago bothangi engage ngi thoi. Hallelujah. So result amka pordi verse 7. Hake bugra belai joli jagai bini sekra rok no rohor kha. Hallelujah. Betul deh. Sab joli jaka Bugra. bugra joli jaka. Samno joli jaka. A invitation man nai. A invitation man yang lah hai muitu khlai rezak nai. Tita mo invitation muitu khlai rezak man yang lah hai samu ni bagi rezak tin ba. Oke, besok sesam rezaka. Hallelujah. Sungguh normal tahu kai le pandar we invitation lagi asal zor zor dos ting le na. Ya dina pandar tu 12 tarik. Pai tangga. Oke. Khas nggak ke dewa sesek salah bu. Amo suruh lihat nggak ke sini tahu patient kerja se. Ike pakai. Yes or no? Engkau kait itu semua kalau itu kamu tahu susah. 2000 bosor. Kalau tak. Amo suruh sekarang le. 2000 tu Jisu asal pun jimse ek 2 miliar kazak le. Agile. Hallelujah. Before Christ. Praise the Lord. Cái bức xúc vì sao cái kalau cái tổng sinh nó, patient cái đó. Hallelujah. Pordi, Yesus pordi beda kono. 7. Hake bugra belai joli jagai bini sekra rok no rohor kha. A bethanai rok no a sekra rok. Verse 7. Hake bugra belai joli jagai bini sekra rok no rohor kha. A bethanai rok no a sekra rok bethari kha. Okay, betul. Hallelujah. Praise the Lord. Aku similia. Puilas, sing invitation normal bahasa riba. Kat langit tanggo. Dah before. Kaji tu. Tu lah. Dia tu kat desak bah. Next so sentam sanai. Đừng coi giờ đập lên. Đi coi bao tadi. Dui nama na. Dia sebelum bahai. Iko tidi no. As pasti di. Hakin invitation belum se. Hallelujah. Aku sih kalau sawo invitation dari no se. Nang kita masuk sabar kan, nerai sih murui buat kibika. Hallelujah. Ambang ino John the Baptist, zepro kot wak hampiri tomo, kaki pildi. Kait kan hasampak, saya dah bo. Sama ni kong saya jong le. Aku sebenarnya mang kita mengha,
to ta raw is play ro bela siu hallelujah yes kai to ni otma ka ham am thangjak mung ko a soi safe and secure jaga kai to tona mu sungjak mani ko ya phangni simin kai to sawi phayo dia de rong bising te hallelujah anh đọc lên ta muốn dia no English ba talking bising aba hai no John bahani khorsa prophet aba is sedunte ko prophet ko sato pito klaizaka hallelujah o prophets rong ta mo kai to rohor mani seleng ro hallelujah o seleng ro na invitation ro dai ro invitation ro dai jokhon tam klaizaka bothari bisaka hallelujah gam bangai tabuk sao soli jaka aje rohon naisa a John no rohon naisa a diare ro rohon naisa kai to tamukha zoli jaka isa porila tuisa hake bugra belai joli jagai bini senkra rokno rohor kha a buthanai rokno a senkra rok buthari kha chokrabla tomung no nang kai to ni boro sak nang ya nang tini bono phandong ni buthari pai mano jokhon no bo kai to ni borom le kabang to raja makha radi no problem but all the zohon no rohonai a kai to select pai mani boro okay a boro no je hanang pinang khlainai a kai to chongai na mani busang nei a busana je hanang pinang khlainai a boro ni ma thai ta mungai nang ko tini klai sa no okay buthari mano nang buthaka buiban ni buka salsa bufa je prozoli jaknai a boro ni ta mungai on no khlable hallelujah amun bangai nang relax ni nang tini buzang mari bai nang tini kesen ya hallelujah zara zara sen bubi kudo ro sa ke kesen hema tong nai bo da hai he ne actually nang kesen ya nang a hanjang mari bai nang kesen ya haprari ro hanjang bai nang kesen ya hallelujah praise the lord bupur kesen nang sema nang da na nai nang bari ni kya apu si kesen na tang bo bai ni kun khalai ma kri kya bo bo ka khungsa nang khungsa ri ke kya pai kya no ge bo same category nang khomsa ge ba je pur nang riyaw yong khori phai man nai thai se kok sayo nang je pur phiro ge phai man nai apu se nang ka pai amen hallelujah sabun bagi da poredi verse 8 poredi hake bugra bini seleng rokno ringai hai hini sakha ani kai lai pandani panda tiar umbai kha tamokhe ang kobok ma boro rok oro phaina chugya okay hallelujah kirma singsa bo tai kirma singsa ke tini ang Christian ni goshi tangai tong ko bangman yes or no yes hallelujah abo se जों गोबां मनोबो चैलेंजिंग जरा उनके के करी माने काइटनो नेगोशिएट तंगा जरा उनका के वो संसारनि सर्कमस्टेंसेस नि बागै ता मैथा सिदों का कॉम्प्रोमाइज खालायबाय ए दबना ए तंसिदों गिदिर थालिया तंसिदों सुगे तंसिबा हाय आसु जालाखौ तंमानि सलायने माना बागै कॉम्प्रोमाइज खालायखिबो बरो आमगे अरतामसा आंनि अबंजने बरकसे lada pada kus kerja, hallelujah. Mainly, harusnya bushani duty tamo, bufani mungno kucuk lainnya, yes or no, hallelujah. Harusnya bufatam expect hai ba busan tadi mo, ani busa, ani mungno kucuk lainnya, hallelujah. Tekun expect hai orang ni tadi mo, rang rupa jebuhnya, no pada tangi rupa ni kue bufau diman kelaya, bahasan musung jago. जाते बिनी ओजे तमनाय रेस्पेक्ट रेपुटेशन अबो बैलेंस डिविजन को तसे कुसुबो काथो हालेलुया एकुनो एक्सपेक्ट खाया परसे बमा बमा हनजानाय र नों आं ताव सामनि बसा चिनि डिउटी तामो बिनी फक नो खनानानै फक खनावै बिनी मुंनो कुचु खलायनाय हाइसब्ले नों इनभाइटेशन होनाय साबो जुनो चिनि बाबुनो रोब्ले तांनि रेखा जों पिसा पिरिनि दंखा no kumai lenden keringi tongka ngo khorsa bu patam phlaiba phaide no no ene bana tevsa puru tam nai phaide tawara di bebang ready nung oro kina nai phaide nim babu tonglable khaja koklo sauna joto
nó bảo tông lập lẽ giờ tông vào đi phải đi thì ni ô bảo bố bảo hay nó dỗ tụi mình invitation đi ông sao bữa sáng làm sao nó 꼭 sự khả năng này à tao muốn cái bên sao muốn bảo bay này à tao muốn cái bên bahai cái bảo enjoy khai mà nó bên bữa sáng bahai cái tông thầu đi tụi mình mà aram sự bảo bay này à Hallelujah sao mình bahai nó ở cái pori phi verse 8 tam suy giác đó Hake bugra bini seleng rok no ringgui hai kini sakha. Ani kai le panda ni panda tiar bai kha. Tamo ke ang kobok ma boro rok orok phai na chukya. Zebro kai to ni kono sak nan jagya. Zebro kai to ni boro no sak nan jagya. Zebro kai to asu facility remano boro ga no sak nan jagya. A boro rok tang ni kan saiman kai to ni ma boro ozubbo. Hai ke ba chukya. Hai ke ba disqualify. Hallelujah. Praise the Lord. Tini sin sura kai to tamo khalogi ni tongo khaki filtin na sing tongo. But also rasin je pori tongo ra boke direct panda ni kokse. Mo tabo ke sing invitation on tongo. Okay. Am mu je play jang ma jang tongo. Hai di ni ma jang tongo. But je de Jesus Christ sok pai nai direct panda. A dino le tai ni ba kun patient kari ka tai kai to ra khalogi ya. Direct a dino ni ma te jang mani pai nai. Ada kun khai rong ham mani kiri. Nang je khlai kya nang je ab khlai mani man tin manai serai kai to direct ya farin hai. Or thajing semole di porika. Je invitation ora bothan rong tam pai nai kai to hai ne bothan nai ro hori awar rong pura dong so pai ki nai ne kamu shida tam nai revenge namani ama hai ke semaro porika. But ku boy reality. Hallelujah. Kai to bisi je trainer ponogo noi zorao. Khorok se susuno kare Bebak utang baca, tangan semua tani malia. Hallelujah. Trailer ro sasu mar kangke, social film ni zoro tam no, asineman dino. Hallelujah. Somebody be careful. Amen. Nini samuno nang keladi, awak kia benar mana keladi. But as samuno kai terbab sana nana. Nang boro himnam su himi tanggi, kia benar mana keladi. But nini himi to mau kai terbab sana nana. Hallelujah. Nang tam pori na musung pori di, but apori ma bai kai tin mung lobsak na langai. Nang tam sakri klanya musung klai di, but aro kai tin mung lobsak, a kai to toma langai apusi. Amen. Tomo nusung ge bungi kangu ungkang ke, a communication kiri ni bagi a kesaro, te kubun pai nono lama korori telangi tangai. Next pori di verse 9 tam sujat to. Tabuk norok lama kotorot hangdi. Hake borok nukma sin Borong nukma ni ta. Borong nukma singno kobogdi. Hake seleng rok lama bot hangui kaham hamia joto borok nukma sing kumui tu bukha. Hake kale pandani nok ni borok kuplung ka. Bugra kale pandawo fainai rok no naina thangka. Hake kale panda. Betul deh. Oke. Arti se buj jale dong tahu. Pula ke sabo, tahu second ke sabo. Bijal lot dong dorna. Dia. Zona potana sabba bindong borok. Oke. Apa tu makam ni reject hanya sabo. Depan orang kaya terus song borok. Baceng mungkin tini pelai tali ke kam. Lama tong mana sih? Sini mungkiri tong mana sih? Invitation manja tong mana sih? Pula. But second lot borok ke reject lagi ya. Reject time apa invitation sama dengan pasal apa kita tahu? Sini tadi pasal apa kita? Oh invitation mana kita mungkah? Jeng kelai sakit no. Pun apa no? Mana cint tadi lama kereta. Dua ini option kereta, direct option sim ke. Table asuk kasih. Hallelujah. Direct besar di position kasih di. Direct table asuk kasih di. Mana cint tadi kan ek number, dua number tadi muncul kelai rumah kere. Direct sepuluh milo ini harga go. Cok kasur di pasal. Ambang ini dengan belai tali kerja. Jeng asuk bosor salza, kamu sesalza ni salo. Wancin position kamu. Amen. Hallelujah. Baik bak tong no. Sengsa neng bikha bik tong ni se. Saltong salong chief minister position asuri kata. Motor tong komentar mulai bawa abo. Ada asuk kelai sakit. Sema bahai nu jenggo. Sheleng simia sheleng ni se dia citra. Lama se tu kona musura kun keri. Unu sini mungkeri abo se direct na hari
Abusani position absolute jago. Amen. Agade wow. Wow. Next quality comes to that. Bugra kaile panda fainei rokno naina thangka. Hake kaile panda ni ri kane phaya khoroksano nukha. Okay. Observe kaya. Kaile panda to sobi kya. Sundar में ताने काले पना री काम सुमी था. Respect. क्या तो बना? Borom bermani. Yes or no? Really? Sehari longir kan thang में dah. Mana hai pun ah borom sung respect mak lalia. Last mesti kelai mana kelai dah. Oma kena invite dia naya bufa. Akhirnya naya dia mbak. Zotong shop baik lama ni bos shop baik ya. Bakaran bos shop baik lah. Naya dia mbak tahu koroksan ni kan ke mak dress kerja. Sida lera pada legal akai. Actually oro address ni kamu sawi kaya. Spiritual jebut hai. Okay. Tamu spiritual food tamu. Hai kau spiritual food. Betai. Hah? Boleh lah korsa. Galatia chapter 5. Verse 22. Halaki borokno khonda luo Amjakma, tongthok luo tongthokma, haksan luo haksangma, hamalog luo hamalokma, khairok luo khairokma, holabaisi borok kaham luo borokaham, kok nanai luo kokhnanai, koinene luo koinene, sak soine luo sak soine. Aw buthai to ni no kring ke. Okay, nang sepon bosor kajer Christian ni tongdi. Tomo ni thani kring ka buthai kring ke. Adino nang disqualify ning thanai. Sogalo sogere ke photo thata ka jeno. Okay. Aw se aw bagi do era bago silo ru subrai nei ko mo to. Mara salo tam ni sa. Sini klang ni sa. Hallelujah. So nang dini sepon subrai ni jeri khogi tongdi. Tomo no phala ne buthai ni no kring ke. Nang bala danger sa ko. 무슨 말은 너 말씀을 진짜 아주 뭐로 고방 마우세 롱이 디플레이 두반 그래 없어 보다게 알레디 아마긴 디리 그거 뭐로 바이블 스터디 너 임포던스야 펠로십 군만의 임포던스야 아이들 고통 라이 군만의 임포던스 야 고통 라이가 다 뭐는 excuses 그 뭐만 actually는 뭘 타야지 위도 뭐 아이 가이세 부팡 거문 너 오케이 하바이 낭사기 한게 abu phang ni bedek rok kamu na abu phang mai nang sa yang ke bokun dinu musu phon bo bar bare de mana ba nge hai logo bedek sa su tela bu phang tek ke thabar ba ba thai thai u ba kaise bedek ni duty tamo terus sa sai grau logo toro am perlu sebelai am perlu seboba am perlu sebetai proses kolok ma black neng ang ba hai no kai tu ni kok bai kri kan kok bai kri ke nang jasa kono nini sengsani mana sengsara lek hawi tong no ang jishono sinimani 50 bosoron ka 100 bosoron ka abu ba kim nini growthness luk jagya ab bosor bai nang busuk jora 50 bosoron kai to ni kok bai jora rakha ab kai to ni kok nini bisingo busuk tong te a kok no nang busuk jora okay nini ya priwo nini samungo nang thepa arose hallelujah praise the lord hamsa ko ngabar amai bai menja Abu bising mau itu supaya pola ni betai siapa? Tam segamu tu syukur pula. Boleh. Lihat. Boleh. Halaki borokno hamza luo Nih, Hamzah ruwo, tongthok luo tongthok ruwo, haksan haksang ruwo, luo hamalog luo hamalog ruwo, khairok khairog ruwo, luo holabai borok kaham luo borok kahamung ruwo, kok nanai luo kok nanai ruwo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Orang bising ni kan bisa tong lain ni. Hallelujah. Ni kan bisa tong sih kan jadi dah. Oh betul ke orang lain. Oh betul kiri mana nak kaya panori sumi tanya mahai. Asubil lagi ke sok sakit, awak setik lagi roda pun tu mere wajib no. Right, get out. Bye bye tolong. Hallelujah. Praise the Lord. So for the next word, good. Takho kaile pandani ri kanyewi ba hakene oro phailam ge kele bugra bono shunka hake a borok kaisa fano pungliya
afro bugra seleng rokno hai hinai saka o boro rokno yakung yak khawoi phataro manak mawo khiklai redi aro bawa hulai makabano কথা দে খরচ বড় পড়া সানিয়া ক্লাস হবে কে রিঅ্যাকশন তামো কোন সাধারণ গরিতায় তাং পড়া সানিয়া হাইনাবলে ते को साधारण गरीब ले जे बोते काम एक्सक्यूज रास गोबां बोते आरो एक्सप्लेन खाइमा बायदिया आमो निला मासुं गाबले बिको नि ड्रेस बिको खरस बरं सं दा बिको तां नुपय खायो जों बागा हायनता कोनबान गरि केता निला या दिंग या दिके पेयो बे फा कोन साधारण गरि केता तिकले हर पर आनंद आरो दिन बोते सेमालिया तिकले मा बंगहर मा फाइनाय दा बिन कोन क्वालिफिकेशन गरि खारो Haleluya. Praise the Lord. Sama sarap so pun ya kita meng. Ani lah jangan masuk yuk. Sep neng kai toro jadi neng ya percaya adi ni simi tomo kai tadi kau baik neng ya percaya. Aku neng puno interest dia kan ke. Apa hanya neng? Get out jangan sang show ini. Okay. Get out simi arah tiap tomo na. Tapi saya kamu yakung yak kau yang kamu. yakung yak khawoi menako khiklai redi menako khiklai phataro menang mau khiklai jate menang mau busi kana bla a soidan kholao a soidan khola belai khir ma singsa nara horo lai tomang toma lai thang pai kya lai ma to tor bogana gari moi bogana gari hamama yang ini ya da yang thang bu yang ko ai hamama yang ini thang la na menang mau amal kamu dorong lai di tu window of care especially man an dok betan bian tu lam big man le te kroson no thui purang ka lai di mutrodin ma ab se ba ai ka so se imang no ba sa ka ai se ni pa musung jong kena pa musung jong ka big somalia wa shu shu ko buini no ro du la ro pi to ro ka sa ka no am bang ya ka bang ko lai di tu especially te kroson no thui ka ka digma yang itang pai neng bahi ba to ma sakra di yakung yak khaya bu stais yakung yak khai ko ar khikle za ba monak ba haleluya zoro zoro sing mo por lai ba mor ke ma ro a sa easy in za la yo serious na la li da hai da so da ha mor ke ha ani daily salai ma a war do ga sa serious gri ke yang le mor ke ha ma na bu se ki ma sing sa ini apa mukul bus kan lu yang pakai sih apa serius dah yang kalau bela practical kau tak perlu mana kan? Amma kita tang naya seng ke babar salai service rola. Kalau saya baru nak kuila menang mana gate mana mau ke hari gate tu ni di kana sah. Apa sih sidang box by man DJ korang kau asyik nak, ay no masalah je po. Okay. Marah kali siapa? Hari asal tong pakai lo. Amun ya belum bono, sorgani gate tu dulu kan isap, sini sapu, nila, dua orang bersengka, nanti baru tanam musuh sali ni. Arab box aku mau salah mana, Arab jago beri sapu. Apa tangi gate hawi dorong si kumla, tangi jadi kau itu mana apa ni kumla. Bawa apa sus kayu kau kiklah ni jaga, apa bos hapi ya? Nanti kalau kurang salah sekali, ni option sabung ke bah, nanti bertanya orang orang beli firman sih bah. Sen ini borok sensor kita mulai, bisa korang. Arab sam kaham, Arab masalah mana itu mo, Arab nok kaham, mayu, tail senap le. Mana apa hanya borok sih, impress saja, ain pasti borok, attract ni kan lupa le yo. Awal mana kita menggui, akhir masih nggak kan insya. Haleluya. Nang kebang ku jaga keseng jaga kan aja di, okay, special tamu ni generation of, saya 5 star aku like, foto ku crime di samung citra di pamung citra di, arun kebang ku, itu mana, haleluya. Nama kita bolong sih thangnya dah aku ko, mama baca nih hilang ni thangro, ada sentang ni aku thang lagi beri, ozai bekan. Dinas ke tong thoka, hawiri kan environment, li Bangladesh negeri kamu. Ahama ada nova, awak pura hil kai kibrau. Haleluya. Sampai sensasi oze building kaham room kaham, awak neng trasta kerja, awaknya kira masih ke samu. Neng dijib saya awak tam mengazak. Haleluya. Puilan neng attract ni tanah dia jalan tangan yang sawi.
Amen. Mana apa hanya di sama dia, sengsani kebangku atraktif manis sementam kelai kayu berhak sal kelai. Haleluya. Amal korso bertam sa anut keri bertak kelai di. Kan kenapa tak? Bolehlah. Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30. Maka Already, ini 7 na. Okay, Tor. Biasanya ano mani mungdari madal jadi. Takal samani bay ano haksal keton jadi. Ano kenang butak lagi, bigra butak lagi. Ani nang mani camung bay sini ano oksu punggiton di. Ang kebang man munke nono shak bog ya unggui Ang kebang man munke. Nono sak bog ya unggui subrayung sabo menai penai eba ang bigra kebo sikok unggui ani kaitoni mungno deraranai. Danger ke kainin danger. Keri bo danger, kenang bo danger. Ini sikok ngai ro. Bor musuh ni sikok ngai. Musuh dia, mangi jongo. Kamu cerai ro nin naji, especially market ro ko. 팝 사건이 먹으라고 야들이 벌다 이래 소고기만 안 소고만 이렇게 거요. 너 왕수 립리 왕수이다 이게 땅에만 응가게 업비블레. 뭐라 하면 리그는 거 이탄 빠냐. kokte ba am hai tente. Bom một giải cái vậy bi cái mà bao nhiêu năm khá bi ni muốn tổ hai mươi năm nghìn đồng khá. Sự ngã phải rất trăm hai mà không lẽ logi xong thì muốn giải ấy. Bố mà bố phải điều giải ấy 100 cái phần ngót giải nó mà không lẽ đó. Genang kale amu sobse danger ko kaidor su sini abo asa kaidor rin jine ba burke nade mana asike seven secure za urang genang ro mane doktor bo heker ken sopai diro mugi den ka bo heker ken sopai diro tui bo heker ken sopai yo ha kebang ma facility officer ro ei koira do gen sun tiu kha asike jingza ka bo saksa ro bo sungza ri kango Anda mana? Sengaja normal baru office tambah nih ba. Saya itu baru nih. Nggak apa hai, pura hai pe baru. Kalau aja cina ada request tuh school man keren. Kayak tangit. Kepada do. Tiga sesat. Sama saya cantik begini. Nggak aman pakai botang sak no. Wah, sungguh tuh. Oke, amal kita misalnya antum genang kayak norok pok nasi. Bos sungguh mana kayak jono bos sungguh dia. Bukan jono pok ikan. Haleluya. Soalnya bagaimana borok ni suri mak, ini bung go ogur, oke, potong ni suri, kaito, anak tiada sini, apa ini jalan tu, tata liak ni fioki, jadi kita masa kerja betul, kerja ki besar, ang ni mungkin lasi masih sisa finance, ang bi kama bi ke kaito ni mungkin lasi masih sisa deba, ang kerja ni, ang gerak motak lagi, ang orang kau ikan si kaito, ang sadar betul, amen, tu tunggu sadar, pusing ni. Sekarang hai pe cara tanah ni, relax. Orang kem khatik lang banyak. Lang ni kolom kita kick lagi ni kai tu kick lagi. Amen. Haleluya. Kau tukar. Sedang kai tu anak hamzah. Mana kibia, mana yakari. Last utam bisa, verse 14. Jisu hai ni sawai kok mathaka. Kobok zak nai lek kebang ma, nama ke cong zak nai sisa. Invitation tu kemana mana neng ni no mau invitation dia tu pak musuh sepadan ke rebellion tu to kadang kadang kan dulu sampai burke ada sama di bagi na tini osin sarwa bahai no Yesus ni kau sab kene tong ba betul kene itu haleluya event sen lekha mas daily bonus lekha tong lai 2023 sam lekha tong lai bosan Yesus ni lekha tong la ad ni simini ek ni phanyat la asai pun simino Daily sen Yesus ka engaging lai ja de bawain tong lai sen iya bawain lekha tong lai haleluya sam sapro bawain no ai bon tol tong le nukjak mani nukjak ke bebano sama je bo tini baru bisa kaya ba kaya ini enggak ba daily enjoy kayo oh sam ko bini jare no oh hama ko bini jare no oh ketang ko bini jare no oh kaham ko bini jare no haleluya sabuni bagi no neng ak hisiau khobjak sili ortham nisa ringjang nai gobang ma khobjak nai ge
nung bor tona muso ringjana goba mo da na khobjana kisao kisao to amen maybe tini a khobjana kisani bagi ai goba bor rok tam khlai na sa to pido khlai ba ai na majority rok tam khlai ba a minority rok no asungsan niom bai sadi gobang bor rok ke kisa bor tam khlai abo school life college life rok sungnu na Jepun ini botol cikon kagak nih kirima tentu. Aing botol kebang martam kelai dominate kai right. Cini kebang kelai. Saya mau sungguh saja tu nih kisah botol kau zaman ini ba. Nono daily nih borok tam kelai nih, top sar kelai nih. Nono daily nih borok tam kelai nih last month singset kelai. Nono daily borok tam kelai nih, mungsa nanti hai no. Uncomfortable feel kelai nih cuma. Ya benar saya mandi kisah kau zaman boleh tinggal di kekah. Kebang kau zaman tam mengai. Hati no puri fidi. Last part no puri di. Afro bugra seleng rok no hai kini saka. Last part no puri di. Boro rok no yakung yak hawai fataro menak mau kiklai di. Aro bawa huli makaba. Tuh kalau boleh, kebang botol utang mengai. Aw, nara mama muka. Kesang puro, kulung puro, tek nama baginya. Agak mahal lah. Apa sahaja tek ngake. Akon de kondolo buah kol makaman bahimang no. Tanglai buah tu nomor yang saya mahu. Orang kek tu itu mau no. Adinam kan kono declare saja. Nangke biang kata saja. The right direction saja. Tahu saja kama kek tu putih pekor pekor khas ni. Kalau wahana hanya wari marpiu. Haleluya. Tanglang kebang research kayaknya kek kebang ko wisdom tidak saja tamu ultaka saja bu. Mana hekya saya, tak hekya mana saya. Kebang bu video apa waktu dokter orang sini ni, bahkan di dalam kalau dentist ada sungguhkan. Dalam tam bahaya bu, ang cycle sok apa jenis tu, bin kau asyik cycle sok saja, yang sok. Mana no, oma saya itu nuru tektor nuru. Amalai kebang bu borok tam kelai, oh wisdom ti ayang ni, yang ni kaisa cycle sok bu baby. Tangan mana, ayang space kisah ni bagai right direction asal ni ada. Okay. Tamang ini ni life ko kai mana bo. Joton ka sa ni plan. Enggak pun kaisa ko bosai kara. Botris ta buaro ni ke serai mani ba kok saman nang bo. Ani dara sai kara ta doktor. Ani le tahu botris tang le ba pun pas dang le ani. Khasa ka hai ne dib le ma wan su piu ka. Oh. Kan mo sok yen tong nang le nang ka tu nang le ble. Ai ko prayer nang yang ikang le blana. So sok pajin datang di by faith kaham ka sai di bono. Amen. Punya aku sela kai ter botris ta sanamya na. Ni ma wan su ta tahu. Komo purpose mungsa se. Bu mungsa ta mo wisdom tip gian genang buah. Ashoy gian no speak like kibirong ke gian no passion pernah. Haleluya. Sampai ini ni gian genang buah na sok na ta thang di by faith bono declare kaji right direction asai di. Amen. Aku sih bono wisdom saja boleh, gian saja. Kamu mungkin sekarang blessings. Amen. Apa ke kamu kamiam terus kamu nu wah botris tak saja kita serajak di ini nu. Belok kamu penanggung ni mulana. Sundara bukti kamu serajak tetang di kamu nu botris tang zak kakek. Oke, botris tang ya perubahan no. Nor kia bono kami ya, unu mungkin sesama tetang. Always jodoh no kaham sandi, kaham no friendly. Amen. Haleluya. Agak mana kamu sesat. Buziman kenapa na? Tabuk jengoran pun jangan apa no. Jehat tu cini thani bu je invitation sok mana ni tamo norok mall brung ni lang mano na kadi. Haleluya. Camung je perlu tongo jeng bahik pil kai. Behong pogi thang ada. Jadi ni gering gila. Kasih tension ni jangan. Gering ni kasih tension. Oh, kau mana kasih tension. Itu mana? Enggak attention class ni tahu meng. Oh buksa, orang berkira pun ni nampak kan orang thang di. Oh kui cuma suara. Orang pun orang pun tu pangga tanpa lebih. Okay. Tang lo oh kui suara orang tamu itu semen ya. Sampai ni no, camung orang je invite kerja tam sabai ko he ready sampai di. Mana tamu comfort tungaro, wah nama gere, orang hak sang matong. Haleluya. Amangin sen orang je invite family bos orang ni bagi invite kai. Sen pun lain pada revelation. Revelation, kayak punuk zak mani.
Kau itu kan? Mama kata. Menurut saya ni last kali. Ang lugar na di mukti tong la duko tong la bagus saja 22 siapa mana na exact verse ang pogrong mana bangka Twenty-one ni four na, 21 ni four 40, yes, 21 ni four, 22 ya, 21 ni four, 40 kau sah, borok ni mokon ni bebas mukti bui dengan. amen, Borok ti kena nangla. amen, Bui subuk sawui kamna nangla. amen, Besarok sadana nangla. besar rock, Agi tong mani bebas mokon. tam ni sah, kamu 40 kau sah 40, selesai 40, Borok ni mokon ni bebak mukti hui denai. amen, Borok te krinya nanggala. Musubuk sawi kapna nanggala. Besar rok sajakna nanggala. Agi tongmani bebak no kebabaja. Làm lên, all invitation tam ni bagi dah, kai lepan đó thang ni ding ra, apa ni bagi ding ra, sengsi supaya thang ni keren, apa ni bagi nyo, he will wipe every tear from their eyes ni sam, zetini mak abu itu ngai ro, baru ni saya bukti, apa no permanent ni bagi tam kali ni, asal, haleluya, tetam sa, and there will be no more death. Thì nó lấy từng cái kỳ nó là giá thì nó ta mới thì mong cái thằng bay này lang ma màu rung thì lang ma abu mini ni thằng này hallelujah thế tam sĩ giác có or sorrow or crying or pain sao dukho ni mushubu samani hay cái bà ma kap mani adi sakro mani samani au ti tong la hallelujah all these things are gone forever abo permanent di bagi tamu ni jo tong ni kesam bro haleluya nara nang ngomong no yes nang bere dini compromise tak badi haleluya nanti sengsa ni musa se morok no kana ya kana nang ya kare omo ni bagi haleluya kema zarawo class seng payo yang sengsa ni sengsa sa yang omol belum ni langma op sono kema borok tam ni tang omol belum ni langma no Akan daya ukulukan akan nakapiran ini, kamu nak sus main nyalai, neng azar atau tanggi. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Tanggi himalaya, sengsan orang je sekiapa no, all life no dalam musuh saja. Upil yang sengtam pun dari sini no wahului, haraman terang no layu sengsan ke, kaitu ke all life itu hanya musuh no, mukti kiri, dukho kiri, musuh sama. Akap ma sama aku kiri, oke, amol belum hilang mau tuh hanya musuh kai tu. Tapi sengsan ke, musuh buk sawi kap mani, oke, mat bung drug mani, mas sama ni, anu kelana nayu, tahu neng borok orang musuh apa sih? Haleluya, praise the Lord. Pada sengsan tu mukum lain tidak sengusi. Kai tu nak hambai lain bini, the flyer. Aham sazak amal bermilang manu pungo Yesus Kristus di sini cong ini nama bagai saya nama ini. Father, thank you so much. Dengan better position lagi, apply position.